Nigikeno kinene gukorwo we icaguririe ceceni ya Keo TV mihoko witu wigutithia thayo ari kiumia gia tariki 12 naguo mweri ni wa Mwania Thenge amukira ngeithi ciakwa haria hothe uragitwamukira ni twagikinya nigetha tukorwo tugukunengereria maria matinda makianika thiini wa county itiganite ni gugutereba mohoro-ini maya nditego irimu wa Wanjiru mutwathiri na njira ya ciko etagwo Wambui wa Gaku na tukirika mohoro-ini maitu minister wa maundu maja wa Musalia Mudavadi ni agathiriire ruhonge rwa borithi akiuga ni rumwe rwa ruhonge na ruria rurutaga wina na wigiririki giki arikio gitumi kia maabitha a borithi a Kenya makoretwo makihokerwo gucokia thayo mabururi-ini matiganite aritio hindi ya igongona ria kunyita ugeni muikariri giti wa ruhonge rwa borithi Amani Komora Mudavadi ni orite aikari a Tana River kurimira thayo niguo kuguciriria aigithia. Standard of professionalism that our security forces, whether police or military, have maintained over the years inatambulika katika ulimwengu. Taifa la Kenya limekuwa na missions karibu 50 za kuleta amani na kudumisha mambo ya peace katika ulimwengu mzima. Na wakati huu police service ya Kenya askari 800 ndio wanasimamia kule Haiti kwa umbrella ya United Nations kuhusu kuleta usalama 12,000 kilometers away from here. The police service are doing that job. Kwa hivyo nataka tukiwa hapa tukisherekea uteuzi wa Yuda Komoro tujue kwamba kuna kitu cha muhimu ambacho ni the state of professionalism of the police service of Kenya. Na kule Haiti, ndugu yangu Kipchumba na wale wananisikiza, tumepoteza askari 3 in about 15 months. Sacrifice. Lakini la muhimu nataka Wakenya wajue, our police service has been in Haiti and there is not a single record ya kusema the police service of Kenya has violated human rights. Hakuna hata moja. Kwa hivyo wamefanya kazi hiyo bila yale ambayo watu hupenda kusema kwamba hawa wanaongoza kwa kihimla na mambo ya kimabavu. They have maintained the standards. Kwa hivyo Bwana Yuda, you cannot go below that. You can only maintain that or go above it. Kwa hivyo kama chairman of Police Service Commission, we expect you to maintain the highest integrity of the Police Service Commission and by extension the entire police service, kwa sababu hatutaki standards zetu za police service ziende chini. Tugithina mbere thirikari niranire kung'ethanira na ukabira na ndeto cia maheni iria a Kenya makoretwo magikundio ni mung'ethaniro ithenya-ini kana itanya-ini ria kwagirithia kana kwagithiria kiene thirikari na tabarira ciao. Minister Ogendi Rebecca Miano na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nio marutite murugamo uyu mari kiharo-ini kia Oljororok uko ni kaunti ya Nyandarua makiuga mubango wao ni gutigirira ati ni matwikania matura ni mothe makimenyithia muingi wira uria thirikari irutite. Tumekuja hapa kama viongozi wote wa serikali tukiwa na waziri wetu, ma PS, ma directors, ma chairman, kwa sababu tumekuja kujua kwamba kuna propaganda imeenezwa sana katika hili eneo la Mount Kenya, na tumeenda Meru, tumeenda Murang'a, tumeenda Kirinyaga na tunaenda kwingine kwingi. Na watu kikuja kuelezea vile serikali imefanya, wanaanza kuelewa. Kwa mfano, watu wako wanajua ni watu wangapi wameenda kufanya kazi huko nje.
na umesikia hapa Nyandarua ndio wamepeleka watu wale wengi out of the 450,000. Ukiangalia kama ni mambo ya SHA, maswali ambao wanauliza pia tunaweza kuyajibu, na yale ambao tutayajibu hatudanganyi, tunakuja tunapeleka kule kwa ministries, tunapata answers, tunajua vile tutafanya. Kwa mfano, kuna hii barabara ya Sharagita Boyman. Challenge ambayo ilikuweko ni kwamba contractor alianza upande ule mwingine away from pale ilikuwa launched, lakini saa hii tumeongea na PS wa barabara ambaye ametoka hapa na itashughulikiwa. Kama ni mambo hii ya potato factory, watu hawalai kwa nini? Kwa sababu watu wanapoteza hii viazi yao sana. Tunataka ku make sure kwamba hakuna post harvest losses. And these forums we are summarizing what government is doing, and in each area what is being done, what government has achieved in terms of roads, in terms of electricity, health projects, and all aspects of development. But more importantly, we have a question and answer session where communities are asking questions, and we have realized today that most of those questions are arising from lack of information. And therefore I want to thank everyone who participated, our PSAs, our chairmen, our board members, and our CEOs, and even for communities that have been able to turn in large numbers. Wewe mwenyewe kwanza jichunge hapo nyumbani, mambo ya prevention. Lakini ile ugonjwa ikipita kiasi, uone sasa hauwezi ukaponea pale nyumbani, labda matunda haifanyi kazi, hapo sasa lazima ukuwe na insurance. Unachukua ile insurance inaitwa SHA. Kwa sababu Jamhuri ya Kenya, serikali ya Kenya, tunasema kila Mkenya lazima ashughulikiwe maneno ya afya. Na thutha wa mutongoria wa kiama gia Kanugi John Moi kunyitanira na mutongoria wa kiama kana mutongoria wa bururi urutongoragia kiama kia UDA abunge a mwahu wa Kenya Kwanza ni morite atongoria angi kurumirira makinya o tamasho makiuga urumwe ni ukurehe ukuria mene tiganite ya bururi makere hinde igongona ria atumia ria gwetha mbeca. Murugamiriri wa atumia kaunti ya Baringo augite uteti wa Kenya ni ugarurukite. Chama cha KANU jana walikubali, akiongozwa na mwenyekiti wao Gideon Kipselei Moi, akakubali kukuja na jamaa yake kuungana na Kenya Kwanza, kuungana katika uongozi wa Dr. William Samoei Ruto, na wamekubali kusaidia yeye 2027. Na jana tulienda kushuhudia kwa Kabarak. Nataka niulize nyinyi watu wa Mochongoi kwamba mnakubaliana ama mnakataa? Sema kwa sauti nisikie, mnakubali ama mnakataa? Mnaunga mikono? Hebu nione kwa hiyo mikono yenu, nione hiyo mikono ya kuunga mikono. Asante sana. So hiyo ni tick right. Nataka niombe wale wanachama wengine wote, wakina Kalonzo, wale wengine wakina Matiang'i, wale wengine wako nje wa Malwa, na wale wengine wote, Kenya hii saa hii tunataka maendeleo na raia wanataka maendeleo. Hata na nyinyi mnakaribishwa mkuje na chama zenu, tuungane pamoja na Kenya Kwanza, Kenya isonge mbele. Nyinyi raia mnasema hivyo? Mnasema hivyo? Mnasema hivyo? Kalonzo akuja masikuje? Na Wamalu akuja masikuje? Na Matiang'i akuja masikuje? Na wale wengine wakuja wasikuje? Na kama mtu hawezi kuja kabla 2027, ujua hakuna kura ya Dr. Samoei Ruto ni nywe. Dr. Samoei Ruto ni tu. Hebu nione tutam kama nyinyi mnapitisha tutam. Ni wakati ya Baringo kuungana na viongozi kuwa pamoja na kusaidia maendeleo.
Jana tukakuwa Kabarak, na kwa miaka zaidi ya 20 Gideon Moi pamoja na William Ruto hawajawahi onana macho kwa macho. Na hawa ni vijana ya mzee mmoja anaitwa Mzee Moi. Sisi kama jamii ya Kalenjin tunasema ni mwanzo mpya kwa viongozi hao wawili, wakae chini wafanye kazi. Na tukiri ũteti-inĩ, seneta wa kaunti ya Siaya Ndagĩtarĩ Oburu Oginga na nyitĩte mbaru ngwatanĩro ya President William Ruto na Gideon Moi akiuga rĩu bũrũri-inĩ ũgũkorwo na thayũ, ũrũmwe na wĩiguithanio. Arĩtie hĩndĩ ya gũkũngũĩra mwana wa kairĩtu mwena wa Bondo, akiuga arĩ kĩama-inĩ kĩa ODM nĩ marakenerera ũrĩa atongoria a ciama ingĩ mareyũngana thirikari ya Kenya Kwanza na gwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra nayo. The president is moving towards bringing more people into the broad-based government. We are happy because I have always said that in the broad-based government, our fear for my people, we are not claiming other people's shares. What we want is our fair share, which has always been enjoyed by other people, and we want to claim the one which was lost, and we also want to enjoy our fair share. As Kenyans, we are Kenyans, we are not Ugandans, and we don't intend to move out of this country. And we want our fair share. Let everybody come in, let those who are coming in, and we are not threatened by anybody coming in. In fact, it is a plus for all of us. I would like to encourage Gideon Moi to join the broad-based government. He is our friend, and we have worked with him, we have worked with his father, and we have worked very harmoniously with him before. We have no problem with him. Yes, if he is talking to Ruto, I think that is a positive thing for the unity of this country. Let us talk together and let us agree on certain principles. Let us not just agree on sharing the cake, on sharing the eating, but let us agree on certain principles in the interest of serving our people better. I think our country is moving towards the right direction because as it is, our country is preparing for the 2027 elections. We are preparing well. What I don't like, and I must plead with our people, is the registration of voters. Registration of voters is very slow, and I would like to plead with our people to register in large numbers, because that is the only way you can change a government, that is the only way you can change leadership, that is the only way you can create a quality government. And if you don't register, don't forever, shut up forever. Never raise your voice again if you don't want to register. Icio cia ũteti nĩcio iratũhe kanya ga gũkorwo tũgĩkĩria oro hanini Ngude Mai, no nĩ tũragĩcokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D
nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa itoka cia Kenya thĩinĩ wa tabarĩra ya gũgĩthererũka nĩ kwambĩrĩria thinacara kinyagia thaa 3 cia rũcinĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa gatano. Na rĩu tabarĩra ya gũgĩthererũka nĩ yongereirwo ngũ na mwago tũkĩrugũria ũthiũ mwerũ. Joyce Wanjiku wa Mwangi marĩ hamwe na Francis Wairura magakũrehera ndereti itiganĩte mathaa matatũ ma kũhingũra mũthenya waku ũgathondekwo ũkagĩra. Ũthiũ mwerũ wa tabarĩra ya gũgĩthererũka rĩu ndũngĩmĩtigithia. Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Uri wakinya handu ugatua matua ma gũcenjia mũtũrĩre waku o rĩmwe wanakorwo na ihinda rĩa gwĩcũrania na kuona atĩ mũtũrĩre waku ndũrathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, matua nomo mangĩgũkinyia kũrĩa wanerirĩria no nĩ mabataraga gũthingatithio na kũrũmio. Nyitanagĩra na ni MC John wa Gĩthomo gĩkũrehera andũ manatua matua mũtũrĩre-inĩ na itũmi cia gũtua matua mau. Tũrakũrehera tabarĩra ya mũthingi wĩigue ũrĩa matua mangĩ manateithia arĩa mana matua na kũmagarũrĩra mũtũrĩre. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra nĩ ũrĩ na mĩtangĩko na mathĩna maingĩ. Maundu macio mekuo no ti mega kuringana na kiugo kia Ngai ti mega tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri maundu maria mothe mekagirwo nduma-inĩ ĩrĩa nene muthenya ũmwe nĩ marĩguũrio na maigwo gacumbĩre andũ othe merore nake mũndũ ũrĩa oigaga atiriri nyumba ya usiri ni nyumba mbaya. Ni nyumba tena gĩkeno ndĩna gĩkeno ukaigua hau gatagati-inĩ rĩngĩ arĩhwo 2,000 peke yake rĩu ona ũngĩagakorwo nginya nĩ akinya nĩ gũtiga wĩra na nĩ kũhoya arahoya bia ya kũinũka. Tabarĩra-inĩ ya cararũkũ woka nĩ maũndũ ma mũciĩ tũkahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. No mũhaka atumia mamarie, no mũhaka athuri metĩkĩrie ũguo atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ to gũtĩkĩrwo kĩa ona gũthikĩrĩrio. Na nĩguo ndũkanerire na uge tarĩ korwo nĩ ndoĩ. Cararũkũ ũkĩreherwo nĩ Wanjirũ wa Waithaka, mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Tukaigwa tutikite na makiria niwe guthie na mbere na gucagura ceceni ino. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro andaiganire na mũbango wa Nyota ũrĩa wambĩrĩirio nĩ thirikari, akiuga kĩrĩa kĩrahũthĩka mũbango-inĩ ũyũ kĩrakorwo gĩgĩkombwo kuma bengi ya thĩ. Ndindi ũrĩa warĩtie arĩ kanitha-inĩ wa CFF augĩte ngombo cia thirikari ikinyĩte ciringi tiririoni 1 kwa ihinda rĩa mĩeri 8. Tugitigana na icio muhuraniri wa giturwa kia obunge mwena wa Marava niwe Wilberforce Tuvei ni okirire thirikari ni gukorwo ati ni irakuruhania maabitha a borithi na athuri a itura ari kuhurira irebe uria marashindana nake giturwa-ini kiu wa kiama kia UDA. Kurigana nake augite andu a Marava ni moe mutongoria uria marenda na mari na kioto gya gucagura mundu o wothe. Tunataka tupatie onyo wale ambao wanatumika, wale machiefs
wale masub chiefs, wale DCC, kwa watu wa Malava kama hawatajirestrain wenyewe watachukua sheria mkononi. Nataka kuhakikisha kuwa watu wa Malava wamepewa nafasi ya kipekee, wachague kiongozi wao atakuwa ni nani. Hatutakubali kushurutishwa, hatutakubali kusukumwa na mtu yeyote, awe ni mtu wa serikali, awe ni assistant chief, awe ni chief, awe ni DCC. Hiyo maneno tumekataa, na tunataka kuhakikisha watu wetu wanapiga siasa ya amani. Government apparatus, tafadhali mkae mbali na siasa ya Malava ili watu wa Malava wapate nafasi ya kuchagua kiongozi wao. Kwanza hivi karibuni tumeona watu wengi sana wakiingilia siasa za Malava. Wanakuja kuambia watu wa Malava wachague kiongozi wao. Watu wa Malava wana akili, hatuna upungufu wa akili kwa watu wa Malava. Nina hakika kwa watu wa Malava wana akili zao timamu ya kuchagua kiongozi wao. Either unatoka nje kukuja kutuamulia kiongozi wetu, hiyo hatutakubali. Na watu wa Malava tutasimama kidete kuhakikisha kuwa tunapigia mtu wa maendeleo, mtu ambaye atafanyia watu wa Malava maendeleo. Na hii uongo kuwa lazima uwe kwenye serikali ndio upate maendeleo ni uongo mtupu. Sisi tunataka kusema maendeleo yanapatikana kwa sababu kila sehemu ya nchi iko Kenya na wanafaa kupata maendeleo kutoka kwa serikali kuu. Negatho hatiri undu ungi gugerera kana kurutaruta hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu makio gabiru weekend. Ni ngatho ni unyitaniri waku kuma riria twambiririe na thaici uguo turekira gaturumo. Ni ngatho kuri jeshi yakwa ya nguvu iria tigagira mohoro maya ni maukinya na njira igwete, na ni ngatho kuri we mwirore ni njitagwa Irimo wa Wanjiru mutwathiri na njira ya ciko au mwambui wa gaku araika mwe na Ngai maroko gitu tukwa muthi uroko matakarani ni gwendete onake Ngai ai kwenda ona makiria. You can't